suncu postoje mnoge vrste zračenja koje su opasne. Mi znamo za ultravioletno, ali i infracrveno zračenje koje nanose dve vrste problema kože. Jedno je akutna ili prva, da kažemo, atak na kožu jesu opekotine, reakcija na sunce, ali ono što je mnogo opasnije su udaljene posledice, a to pre svega mislimo na prevremeno starenje kože i na sklonost ka razvijenju raka kože, što je najopasnija priča. A zaštita od sunca treba da podrazumeva prvo da pokušamo da izbegnemo duži boravak na najjačem suncu, a to je u periodu od 10 do 16 časova. Ukoliko to ne možemo, naravno treba da imamo pre svega zaštitnu odeću, to su lagani materijali, svetlih boja, pamuk, lan, da pokušamo da imamo zaštitne naočare, kačkete ili recimo šešir i naravno nanošenje zaštitnih krema, odnosno krema sa antisolarnim zaštitnim faktorom koji se obeležava kao SPF faktor i obeležava brojevima 50+ je najveća moguća zaštita. Naravno, tu uvek treba voditi računa o tome da na preparatu uvek bude napisano da postoji zaštita protiv UVA, UVB, odnosno infracrvenih A zraka. Moja devojčica je dobila alergiju na sunce prvi put u 3. godini. Pojavili su se pečati crveni, otekline i tako dalje, što je za mene i za supruga bio priličan šok, jer mi volimo da provodimo vreme napolju, mi smo ljudi sa reke i zaista svaki slobodan trenutak provodimo na vodi i na suncu. Ono što su nam tada pedijatri preporučili to je da sklonimo dete sa sunca maksimalno, da je oblačimo duge rukave i sve ostalo, što jeste jedna od opcija, ali nije opcija koja je svima i svakad prihvatljiva, ponačito kad zaista verujete da deca treba da odrastaju na suncu. Onda smo, istraživajući taj slučaj, došli do toga da to UV zračenje protiv koga se svi borimo kremama za sunčenje i tako dalje nije jedino zračenje koje sunce ispušta i da je infracrveno A zračenje zapravo mnogo gori faktor izlaganja suncu nego samo UV zračenje. Pronašli smo kreme koje posjeduju takvu vrstu zaštite, dete namažemo kad ide u školu, kad ide napolje, kad ide na more i zaista to redovno mazanje krema doprinosi tome da se alergija smanji. Pa kreme za decu se delimično razlikuju po svom sastavu i ukoliko hoćemo da zaštitimo dete, treba da vodimo računa prvo kolika je dob deteta, starosna dob deteta i u skladu sa tim uzimati preparate koji su za to namenjeni. Pa infracrveno zračenje je bilo zapostavljeno, ono je tu bilo stalno. To je onaj deo spektra sunčanog zračenja koji u stvari pravi taj toplotni efekat, dakle opekotine. Ali i kasni, takođe, neželjeni efekti infracrvenog zračenja koje smo pomenuli su veoma izraženi. Dakle, mi znamo da ono postoji, ali nije se u njemu vodilo računa. Zato je važno štititi se i od ultraljubičastog zračenja i od infracrvenog zračenja. Kad imamo takve vrste zaštitnih krema, to je prava stvar. U suštini, koliko će koža biti osetljiva na sunce zavisi od tipa kože. Postoji 6 tipova kože, od 1 do 6. Naravno, najsvetlija koža je broj 1, odnosno koža afroamerikanaca je broj 6. U suštini, u našem podneblju su najzastupljeniji tip kože 2 i 3. To su kože koje zahtevaju nanošenje antisolarnih kremova kada god smo direktno izloženi suncu. Aplikacija treba da bude kreme barem 10 minuta pre nego što smo direktno na suncu, ali to stalno ponavljamo i podlačimo. Ako smo naneli zaštitu kremu, ne znači da možemo da se sunčamo. To je samo zaštita koju nam pruža krema od UV i infracrvenih zraka. I ono što je takođe važno naglasiti da to treba činiti ne samo kada smo na moru, odnosno na plaži, već i tokom boravka u svakodnevnom životu na suncu, tokom dnevnih aktivnosti. Koristite kreme koje imaju zaštitu od infracrvenog A zračenja, zato što je to zračenje ono koje je najopasnije, koje stvara alergene i koje stvara bore u krajnjoj liniji kod žene i treba o tome voditi računa. I naravno pustite decu da se igraju na suncu, a trudite se maksimalno da ih zaštitite.